taki ang baliw pat paro kata baliw pat kata kijingali kita lai tali kiba kaliw pa iba. Guys, welcome back ke bapi iman ke post video berpar temtas ni post kawai kajing sanut ma kajing sanut kajong kipai ba menin kata kajing itu masih setia badu sang mukundor kalau ke bom kalau surprise tu kalau menang ong syu kum no upat utus ang ru ladap dung setia kum no upat tu setia ru kum no udang tu madan hi long imat po udang kwa itu syu te kadang ke dau ke ba penlong ya gitu ke masih arteli ban long kum to ke dau ngil ngam tu nte te dan ki bru oh klein dawai setia te kadau uhap penus ang dan pada kibru ke boong ba kile freaking ma te por penyetor kile lang shwa penyetor kile ya gitu masih te kawai bang pe por pe sutia dan kum kita ki excitement ki ba le haba le umre am tim na ke daw tamba long kadang ke daw ke te den ta daw long kibru ru ki loss menen bun ki bay pen pai bisa ke telah ada tentu telah share loss ke by late by one te bun ha kibru le freaking news setia ta kada setia klaim bharam i bangra kata kurkom lek kurkom iu te jong ang ru imat pi kham klaim dawai jong setia ta kada kimut le freaking news ang ru te bun ki bong ta padon ru bong ba kile freaking ya setia namar ki mu pan penjob yus ang te lada namar ba lada setia job mu masih su penitor ke te lada usap pat job tang yuk masih pan penitor kile rematch pion season ne kata de kecing kwa long kecing kwa jong bru to ban ai ansar ke kata ka de ka jubab ka baki bru kwa balai je kita kita ada ki jingli jong pai ba ai comments berpar ki ambil freaking apa ba ban loss ke nomor ba menen ke bay thong sau spa la 1000 san spa la 1000 terus pa nyos pa prospa 1000 ma te kadai jing hit bisa jong setia ta kadau long ki bru ki kwa tip ya kadau te menen bun hai ki bru ba pai bisa te kila ya bonut ya katuka jingator menden ke jingkon jong tu arteli masih te ngakemen bakin le next match ma kin rematch piang gitu pan sepet kini long kumno mar menden te kale kade beka sngi ke ba kulmar abang pro arteli ya long kum tu te long ke ka kadang ke ke dam te kata te ke pihak ban kali ki try ladap kwa untuk pia komen ki video jangan teman tip ra ke ekdam bun bhai berubah post ya ketika video kinam ya sangera kim follow ri tag rules ke bala patha napok ka DC ban napok gitu ki nang gitu ka community jong gitu ka penitor mesti kim ya follow itu rules de ban like ham strict kendiat kenang ban ya follow lang bara bun berubah ya kuat baik page video jin share ting kuat page henry kina punya ipat ada post video pat kajing jongki kin ya hapsu kambun syaka sarkar nomor lakhang sarkar tahap ai dum dam kalau long illegal kalau long persyak ya ka ain tengi kum kinang support jong kinang itu mesti ngide mesti tu ngide pan trelang terdapat di video rup de post tidur omni ke video kata dengan tak tahu bon berubah kulmar dan menen dan hi tang balong lakham duna be post video balai pat paro kata balai pat kata kijingli ke dan lai tali ki ba kali ba kong kenengkong kade be bahet dawai setia ya sang tak tahu sang pat tak sekian pada kadai baik baki ya le freaking no jelek ke haswa penyetor itu mesti kata kebalai pat ki ong baik ba
Kip kuat penjawab usang Henry setia komplain dawai. Terlada setia jawab teman miyuk masih suban tweet ya setia. Terlada